Slučaj o kojem ću vam govoriti dogodio se 19. decembra 1992. ili 3. godine u mom selu, u domaćinstvu koje je tek druga kuća od moje. Dakle, ovaj užas odigrao se u noći Svetog Nikole i namestilo se da to bude petak ili subota. Ne sjećam se baš najjasnije, ali znam da sutradan nije bilo škole, kao i da sam tu noć kao 17-godišnjak proveo u gradu i tako da sam najverovatnije propustio indirektno učešće u ovom događaju. Pre nego što krenem s pričom, vratit ću se 3 ili 4 godine unazad i pričati vam o jednom drugom događaju koji itekako ima veze s ovim užasom. Također bih napomenuo da su imena učesnika oba događaja izmenjena. Moje selo, nešto više od 100 domaćinstava, svega 4 km udaljeno od centra grada, tipično prigradsko naselje, iako se krakom odvaja od glavnog puta. Radovan i Danica, stari bračni par od oko 80 godina, živeli su sami. Imali su 2 kćerke koje su bile udate daleko, ali bi ih obilazile s vremena na vreme. Jednom prilikom Radovanu i Danici bila je potrebna pomoć oko ubacivanja drva u šupu, a s obzirom na to da nisu imali svoje dece oko sebe, pomagala bi im deca njihovih daljih rođaka. U ovom slučaju bili su to Vladan i Milovan, dečaci od 12-13 godina s kojima sam se ja inače i družio. Počeli su s radom u subotu, negde oko 10 časova, da bi bili pri kraju posla negde oko 13. Milovan je još ranije, tokom ubacivanja drva, primetio u šupi pod starim stolom stari drveni kovčeg. Ne preterano velik, čak bi se reklo da je mali. Nakon što su spakovali i posljednji naramak drva, Milovan je odlučio da baci pogled u kovčeg. Podigao je poklopac i sadržaj kovčega ga je šokirao. Od silnog straha je odskočio unazad i pao na zadnjicu. Pogledao je u Vladana bez reči, razrogačenih očiju i donjom vilicom koja mu je padala gotovo do poda, upirući kaži prstom u kovčeg. Vladan je oprezno prišao kovčegu i ono što je ugledao, sledilo mu je krv u žilama. Bio je to dečiji skelet. Tu je Vladan pokazao zrelost. Sabrao se, brzo zatvorio kovčeg i rekao Milovanu da se sabere, kako bi otišli kući, a Danica ne posumnja u to da su njih dvojica otvarali kovčeg. Tako i bi. Nedugo zatim Vladan i Milovan su mi ispričali o tome što su vidjeli. Bili smo nerazdvojni drugari i nije imalo razloga da im ne poverujem, pogotovo ako uzmemo u obzir seoske priče o tome kako se Danica bavila vraćanjem i magijom. Gotovo svi u selu, i muško i žensko, nekako je zaziralo od Danice i njene sestre Leposave, koja je također živjela sama. Upravo zbog toga što se bavim magijom i vraćanjem. Niko nije smeo da prođe pored njih, a da im ne kaže dobar dan ili šta je već bilo prigodno tom dobu dana. 3 ili 4 godine kasnije, polovinom decembra, Danica je preminula. I tu dolazimo do događaja o kojem želim da vam govorim. Već je bilo oko 23 časa, što će reći gluvo doba, kada su se Jovana, Marija i njihovi roditelji vraćali sa slave Svetog Nikole iz komšiluka. Na ulici preko puta njihove kuće stajali su moj komšija Marko, brat od strica Jovan, i Ranko, još jedan čovjek iz sela.
S obzirom na to da kafana nije radila, ljudi su obično zastajali baš na tom mestu koje, kao da je još od davnina nekako bilo predodređeno stajalište za seljane i prolaznike. Tu bi se razglavale svakakve teme, od dnevne politike preko seoskih tračeva pa sve do priča o nadprirodnim pojavama. Baš preko puta Jovanine kuće. I kako to biva, i kao što red nalaže, rekoše jedni drugima dobro veče, iako je uveliko bila noć, šta se radi, razmeniše još reč dve i poželeše jedni drugima laku noć. Ova trojica tiho nastaviše sa svojim razgovorom, a četvoročlana porodica uđe u dvorište i krenuše u kuću, dok su se Jovana i Marija gurkale na vratima koja će pre ući. Marija je ušla pre Jovane. Marija, koja je bila lepa 19-godišnjakinja, a Jovana, njena 2 godine mlađa sestra, jedna od najlepših cura u selu, a i okolini. Imale su još i 2 brata koji su već bili u kući. Nedugo nakon što je ušla, Jovana je izašla i uputila se iza kuće ka vanjskom klozetu, jer je Marija stigla pre do kupatila. Nevoljno je izašla, jer je sneg već napadao nekih 10-ak centimetara. Nije prošao ni minut nakon što je zamakla iza kuće i van svetlosti sijalice iznad ulaznih vrata, kada se začuo jeziv i prodoran vrisak. Bila je to Jovana. Ova trojica koja su razgovarala na ulici bili su i najhitriji. Preskočili su nisku ogradu i u svega par koraka bili iza Jovanine kuće kada su ugledali užasan prizor koji ih je bukvalno zaledio na mesto. Mesečina se prosula po niskom snežnom pokrivaču i čistini iza kuće, pa se sve moglo jasno vidjeti i razaznati. Vidjeli su Jovanu 5-6 metara od kuće na zemlji kako se uz jeziv vrisak brani od zle sile. 2 ruke je drže za guste plave pletenice i vuku je po snegu. Odvlače kroz bašticu prema šumarku koji se nalazi iza Jovanine kuće. A bila je to niko drugi nego Danica. Ova trojica su je jasno prepoznali. Stajali su ukočeni dok je Jovana vrištala i zapomagala. Ili nisu mogli, ili nisu znali, ili nisu smeli da nešto preduzmu u tim momentima. I Danica je zastala, mada Jovanine pletenice nije ispuštala. Gledala je u ovu trojicu uz nekakav demonski cerek. Znala je da 3 drugara ne smeju da joj priđu i cerila im se u lice. Izašla je i Jovanina porod sa baterijskim lampama. Tada je Danica konačno pustila Jovanine pletenice i nadprirodnom brzinom se uputila ka komšijskoj bašti. Lagano preskočila nisku ogradu od bodljikave žice i gubila u šumarku. Zapravo, Danica je krenula pravcem koji je vodio na kraj sela ka njenoj kući, a da bi sve bilo kao u nekom horor filmu, iza njene kuće nalazilo se staro groblje, koje možda i objašnjava otkud joj kovčeg sa dečjim skeletom u šupi. Elem, tek tada su 3 drugara došla k sebi. Pogledali su se i bez reči krenuli za Danicu. Sve to trajalo je svega par minuta, a delovalo je kao čitava večnost za sve učesnike. Jovana je odvedena u hitnu gde je primila kompletnu antišok terapiju i puštena kući. Par sati nakon traženja Danice, 3 drugara je nisu našli. Sutradan mi je komšija ispričao čitavu priču, a nakon toga i svi ostali, uključujući i samu Jovanu.
koja nedeljama nije izlazila iz kuće, a oko vrata je nosila razne amajlije i crvene konce. Ovo je priča iz njene perspektive. Izašla sam van, do klozeta, međutim, čim sam zamakla iza kuće, morala sam da obavim kratku nuždu. Jednostavno nisam mogla da izdržim do klozeta. Krenula sam da otkopčavam pantalone, kada se odjednom nešto stvorilo predamnom. Crna, duga suknja, beli džemper na zakopčavanje, marama oko vrata, a lice sivo. Danicino. Gledala sam u šoku, suze su mi već krenule, a ona na svega 20 centimetara od mene i gleda me pravo u oči. A njene oči, stakleno sive zenice, ledile su krv u žilama. Tada je nje iskezila zube, šiljate, oštre zube. To je bilo previše, vrisak se oteo sam od sebe. Uhvatila me je za kosu, oborila na tlo i počela da me vuče. Gledala sam je sa zemlje, onako preko glave. Ona ništa nije govorila, samo je gledala pravo u mene i režala. Onda je nastao mrak, a svaka moja dalja reakcija bila je intuitivna. Izveo bih zaključak i izneo svoju teoriju povodom ovog događaja. Dakle, Danica se bavila vraćanjem i crnom magijom. I s obzirom na to kako pored sebe nije imala nikog svog kome bi ostavila zanat u amanet, našla se tu Jovana, koja joj je također pomagala oko nekih domaćih poslova. Neproverena priča je ta kako je Danica pitala Jovanu da li bi željela da joj ova ostavi veštinu vraćanja i magije. Na šta je Jovana prvo pristala, pa se onda predomislila kada je shvatila šta to nosi sa sobom. Svaku vračaru prati neki entitet ili demon u vidu pomagača. Pa otud mislim da je Jovanu napao duh Danice zaposetnut besnim i revoltiranim demonom pomagačem. Želeo bih da čujem vaše mišljenje o ovom slučaju. Također bih zahvalio svakom ko je odslušao ovu priču do kraja. Pozdrav do sljedeće priče. Ako vam se svidjela ova priča, zapratite kanal kako bi uživali u budućim pričama na kanalu. Kliknite na zvonce kako bi blagovremeno bili obavešteni kada nova priča izađe i ostavite komentar. Hvala.